What's a matured in mind? Matured and then say black obna. So what you not doubt him say mundo. Nasa what you saw what they saw ban and the top. Physical appearance, said in pan and the top, and then a whole fabitin or one. Jai. Once no what dear no. So quack wade. Nasa or ban and nufu be a triaho, and in the top. Nesa near batty or they call what they are Mrs. Sanwachi and Kawade. Wow. Because black obna. Abana ya bɔ ne anim de wo ya anim daache sɛ oba ne to sɛ de tienti na mekɔ wa no n'ani aba ene sɛ ne nufu ne tienti a yɛmfa ne sɛ yade aba na sɛ oba na yade na to nyina afɔn a awade ne ngu ye ne nufu na bia ne soso yade aba enti ne nufu na te kɔ afia nya akɛsie bio awade ne ngu ye ɛyɛ tebia yɛbɛtumi akɔtebiam enti sɛ dɔ na wo de kɔ wade nipa no sɛ nye odo kan ya efiri mu se nipa we medɔ no mehwɛ na brabɔ ne suban ne se de ɔyɛ na ade fa no ɛbɛboa ma abusua mpɛsɛ mekyekyere no akɔ animu ɛnu nti na mehwɛ ne mmom sɛ mehwɛ ne tebea ɔba ne tebea na ahofa bi ɔwɔ mu nti dia bra kɔbena wo boa ɛyɛ no titiriw ne man na walego no ɛdɔɔso okuruma no because yɛhwɛ anisuo ne man kwan na yɛde wale mebunu na aba ne nyina ɛkɔ wade bra kɔbena ahofa nkuto ne yɛde akyire okuruma ɔbɛboa ka ɔbɛyɛ a wɔne ne ho ɔfo ɔbɛyɛ to oba pa na ni shape aye kama sei those days na yemfa shape na wade but ne be ma bia pese oba de na chi a obehu ni say yes na yere ne de afido de obosi oba mu ade na ma nika ni so eye nyame ba dom na wa na ho ka for sa na yema ni nyina eye fine yen ka sanya de pa na mmom no hwe hu ni say enya ni nti na wo pe no twintwin atwa so pese o wa no because ne de tebia betumi aba ebe firi ho sa na ma ni firi ho no mu wi a odo na wonya ma nipa no ekọ nti awaligu aba ene koba ne sanso emoa ena dodo na yemisa sɛ awade ne ho ana ewade bema na ewade o rakobra me sɛ ho ana ewade bema ene ewade enti bema na awade ne wo na akɔte sika kwakɔ yɛ oba ne ho ade ne na akɔte na fie na wo bema ye kasa bia na wa yere wo ho a ena oba ne ho ofɛ sɛ de ɔte ne wo mpɛsɛ obi bɛgye na firi wo nsɛm ti wa force na wakɔpɛ bosan na ade ya ne ho ade na wote uni ba ebete wakɔgye loan uni ba ebete meka sɛ obi mantwa na abutu o ebi kura dan na wodamu no wo pɛsɛ wo ya na wo impress wo ba ni nti wakɔgye chairman ho ɛdan kɛseɛ kama na wasiesie sika wo de akɔgye saa dan na woti mu no sɛ nyame ya adom na wo bosom na sa afe no ende a uni sika kura de wo betu adan no so asan de aha bio meka sɛ oba na wakɔwa no so kura nya adwuma oba na nya adwuma ene watuma akɔgye bosia ede aye oba no ho ade ene wakɔgye dan a wasiesie mu kama sɛ betuma impress oba no wo sika sam nye wa ma oba no so ahu tibia wo because wo pese wo dada no na wote wasena wa nti watuma aye nema etuma impress oba na to the extent say oba na hunu sɛ wo bi and later oba no find out say de wo ye nyina na nya no kura wa dada no enti obetuma gya o because obia de opɛ Ema na yehu omo no obia wode open 90% of man na omo asase we sunu bra kobna dodo na dia into material things. That is the saddest truth e wa asem nim. Ema dodo na wasase we su no mo kwa wade atoto na no epese bebia wokọ na ho nya de. Enis woba na se de won ne sha ase no ehunu se nsa na ne ma wo ye ne wo boa obeka so wadada no. Ne kom na wade ne bia no na behu se obefa wachi no. Yes, one kan no crunch no woni bi ma ne hu se de obotom tie. Okay. Enso opeso one ne da opese oba ne shape wenti on pese obekwa agya ne ntine twintwintwe obefo so ade na wa ho ade nduru no wo ya bra ko bena mo ampanifo se wo fiti preko epa wo sia moja na eba enne mema bia ware ma bia otumi so oba no boro no to the sense enya oba eso wa no nanso enam se twintwina twan yenya ne sa ade a otumi so ade we de me amehwa me ho a oba e ogina hoi mentumi nhwe no adenti na se ofo so afato ho so asebema bema bia hu oba ohun ni se oba we nya de a metumi ahwe no ohun onim oya we onim memetu mi hu oba mu so oba we se de wotie yi mehwe me sika asem na se de oba yi tia moa me a me hu me ya we dodo na nim but oba fo so ayi nani a so ebefa emfa. These are the things that air contribute to our go do na e banana na da onibi but obe for so many pana hunu so wo
to the sense of ban be realize who ni sense na de wo kan nyina no nya no kre say wo ni bi but wo pese wo ya na otumi entase me na me bedi wachire sika na obedi wie na san wie a na wo san akọ nachi asema America kire ye tiefo anopa ni say wade na ye ade a ne kwan na wapa say de mpanifo aka na nya kwa enkwan keto awo and ebe ye so senka be ma de wo wade anase oba wo kwa wade a ka be kofa wo nkwan na nyina se be ye be boa mo na mo wo a na mofra ba wade ni mu a amofra na bra bon kwese nanka ya de a obia sede ne senka be boa nanka ye wade atena ye nkwan na nyina ban hyehye yahodo a be boa na afanu na atumi atena sasmdwe mu no emma se de medical bobo bi so no ade ha adwen entitetiru no mu a munya wade ye no awade ye kwantu enya dwuma ketoa o awade no nya no ne wedding na ye tewo no ma amanfo atwa behie mu a wawade na ayefo wawade we de eye kama pa one of the best wedding on my no krum na ye wawade na enya no ne awade no enimpa betwa ahia ho nyina nyame ya adom na awade no mu nyina de kawa ne hye wie na mu firi obi akọ ne fie o obi akọ ne ba bia adwene no ho Anidaso Wɔhɔ ma Obia gidigidi na mukotwa hia ha dom na betwa hia mu nyina ye boye nsama wade we de efe eye kama pa no omu wie obi akọ ne ba bia adwene ho aka mu mienu na mokobo mo bra mu mienu pe na aka mo akọ ne fie akobo mo bra enti wo hwa ho ne saa ne ma na maye na maje saa fans enti wo ye sure se mokofi a saa ne be wa kwesi ana manya ma ne me bi nhya ye ho so create room bi a wa betumi atena mu a ho beton abrabo na nya force o bako bana na ye bo no memetiwe yi memfa obi abrabo nya hwe da bi me bra me bo no me ye ne me beboa me na me ho ato me o mabrabo a me bom me create room bi a me fi se me hyemu a mekom enti ade a me ya mfi se do ha bebre me no menye me hwe obi asa ho nsamasa ba dodo na especially ye youth oba bi anyan ya enka ne kunu nya ne wedding na ompeka V8 na konfa ne tena soro ne ye ntonye mo mfre no ye nka se na wade ne ye first ne obi ade most of ye youth no sa na wo mutirim okurom a ye fa ne nye fans na wade ne nye fans ne obi ade but ye bi so de wa wade awie na kire no ho nsam na ye ka ho asem yo wa wade awie na kire no ho nsam na ye kan te se de mo ho awade na obi apeso wade gidigidi ne petre ne de bra kobra ya hwe ni ya awalego na tu ntwa be koso afale divorce ne saa samebi obi betumi ho obi obi na be recommend so minua ba bi me wo fase bi enti me person ka won no etena na mo worry and one study wo ba na nche ye be man so study the other partner so nche ye and omo betena no I say will be a free different background and no maba be shame no maba worry and ukohu we suban we sukohu we suban na fe no omo nye compatible that's say omo click here na dia wareja ye ba mon kreke sen bra ko bleni metiwe so obi kire me so abaye we ni ho ofa wa na nka beboa wa fine enye bad so obi recommend obi ama wo but wanka san so wo hwe net sen wo hwe se beboa sasa na say study ye ho nche na aware no quick eno ya usintina me ka kire sa wade na ye wade sese ne ye honam akono ne ye de wale no kure wo mnyina no no ena wale na aba na ye wane ne ye honam akono enye se watena se adwene ho ahunu se akwantu a metue no ehun hyehye ye nie isi ade bia wo ye ne ti se wo pese wo bie company wo pese obi adwuma bi na wo ya wo tena se no wa hwese sika se na mahia de bia adwuma mpese me bie na me bie nso a de policy na me de begu akwam de na meye na maka company atuma yeso se na beboa na botaye ntia me de bie company no atuma akoduru ho isi ye mbisa ye hu se mebu ne baba wade asa na wono me de gu akwam ana wo mo yan hyehye ye bia aware na aba no ye yan hyehye ye bia o se mpese me wade na wade na me wane se na me pese me ye no me pese me ye ne o ma sei oba na mbe wa no no me pese oba no me boa no na me pesi kama no se detri on fanya adwuma me de ne be ko school na daachi bia no so abe ye adwuma se ne ya boa ne won so anya sika de ahwe abusua no aya sa ne ma ne madodo na atrim de ono oba ne beda no ene oba no so kwa be fa so a one be ma ne beda sa ne ma na ne ta ma dodo na kwa wade mu ade titiriwa ma Ghana ha ye ta de wade ne ye sa ne ma no enye se okwa wade se one ne be kikira abusua no wa be wahwe ma tete mo fra ne da akya be yeye eye se ono oba ne kodam kompam akwaje nani titiriw ne ade ade wade okuruma ene eku oman yes
Onfa hwi nwu akwan mu. Won kreke a wo kan. Obi tumi hunu prince osimesi a one ne ti. Emwa no onani tua pa but na said the obey so na tuefo. We hwe na chi a bibia ye fine. Na mi gya no mana akokwan so de be ha adwen wo de ma menya ne saa. Awade aso yenya ne saa. Bra ko bra awade yenya ne saa o. Enipa na won ne tena wo nkwa na nyina nti wo hwe na se mon kreke a enya force o. Ententam na ha ho nkwasem. Obi ka so ya wade be ye enye ye oboa. Empra twe ni mo kura no wo be hwe a ye na bra ba ye gbe empra twe na ya na mu ye desna wade. Se oba ne be ma twe mpona hwe se de ani gye wo mo ntam. Mo wade wi a de bia mo tintin nipa ho omfo no. Tie de be sesa. Mo mpra twe mu kura hu no so. O mpra twe mu kura hu no so. Na watena tena se ya yiwani saa kokwasa saa akoguram. Na wo wie ya wo ni mpa na wo ba ko mienu miensa pese ofirim. Sanye du baabi ase kan twen ne yakunkum kura de anka meka se mre beta divorce no kura nko muntwam kura wo ware wi a man divorce kura katenam saa. Kawunya wo se wo pene wakofa anka se wotenam saa. Ne momenam se ehunwo sunsuan so se nipa ne fili se esi wo jai ne wanya wa hwe ba ko betumi akunu nyonko nti na esi efirim. Na kanya saa na nko wani tua saa de ya mmoa no wafo so akurum dia se ka watena wo nkwa na nyina. Ko Bible ndi hyemu no Yankopon hye Obia so onko wade. Ti se wade se obe wade dia. Na se usisi unaye na hu ni se akwantu na otu no. Ti akwantu na metu no. Mekwa akohye me nkwa na nyina. So maybe we be kasa poto kasam inability to reconcile differences. Woba na ne bema benya nkita ho wo benya kasa but wontumi reconcile it. Na ne yeko wo kina ne yeko. Ne ye ntumi reconcile a. Eno so yetumi gina so na afi e dia wade gruba. Say on say. And America no. Awade ne yodo. One, awade no. Ki ba ko pe wa awade ni mo no, e yodo. Wo de fa ne se wadamfo no obi. Se nipa no, se wodo na, ohun. Ofom wa wo de che. Enti na empra twen mu no. Utumi so oba no tumi fum be ma no pa. Be ma no tumi fum oba no pa. Nanso odo bi o wo ma no nti no bu na ni go so. Enya hwe osimesi me pena asem ti ma me mfa nche. Se wodo obi a ofom wa no matter what the situation ne sade ofom ne te degree of ade a waye wo no bra kobna. Se wodo no nko ade a ese otumi de che. And relationship bi anso abonifache nim no so de ne mu akwantu no mu wie da hwe mo betwe sekan. Se oba ne be mate na se ba kwa afom no nyonko na mutumi mfa nche de ya be ha dwen. And sanse ma ye kan no bra kobna e kate across wo kwanso no nsoroma make say osofo bi kura na yere ya aka o enso asoroma na kwa ne nten e ko canceling. I'm telling you. Asofo no bi nom one na yere kura ya aka oba ne be ma ne nkasa ofie asorom panifo ni bi fa situation a ye kan mu a wo be ko fie na fie deja but e be hia so de obeka se ho de enya no kura mo bre pa ofie o mo nkasa asofo ni bi nom e nkasa one na yere mo nkasa e ofie ena menteme ho asenti en wo ye dan a seneta krama nyina wo fa akwen de se de tie bia da krontokwa besi na ntokwa ni si a se motena se na mu differences ade ba concept bla ko bra ha adwen titiriw ne sa akayo na ne ba relationship mu no akayo na ya ade a ha adwen sa se mo si na instead say mo de mo fum se be che mo ho no ba ko betwe mu sa be 1 week obi kura tumi ne ho kafo ya aka be ya bosome upia ni panesi abonten opam no black me metu ese madam for no na so ne me ya aka me hu a e hya me so me mpekura ade ba kwa me chi no ene akayo so ne me ya aka me chi me mechi wade no me hu a na like it's like I say me hu say bibi hya me so me hu bia ne bibi hya me so me mpesa ti say imagine say me metu ma wana me no oba tena na me ya aka me ntumi ntena fi. Yes, me to na fi. Because me hu bia me yem hye me. Me ninje. Enti me to na fi. Enti better say oba ne be mate bibia si. Me ntime ho ase bi na asori ya hu be hia say. Mo be ya adwen ba ko na mo de mo fonso a che mo ho. Ka no kura ne kire de oye enye ne ka kire de preso osimesi ade a oye me na enye. Next time men lupiti sa de we. Na mo nya hu adwuma na sa na ma ye problems ne ba na mo nso bo na make able mu mienu mo ntena se. Na mo nso bo ne kama
na mo fa mo bone nche mo. Se untumi fa onyanko bone nche Bible no major wasere mpa na ye bone sei. Major wasere mpa na ye bone sei. The lost player no. Sembe no waka. Yɛmfa yɛmfom so nkyɛkyɛ yɛn ho sɛdeɛ yɛgye ɔwɔ soro de yɛdɛ ɛde kyɛ yɛn so maybe yɛn kwa man so na afei yɛne lawyer Bridget Budu ɔkyerɛ square na wɔsɛnka wɔba fie ha nam na bibi nti no I think say ontumi bedu yɛ but yɛne lawyer ending nkɔmmɔ na afei yɛnhwɛ ne mbrɛ mu no sɛnea divorce ɛkɔ ɛwɔ Ghana. Lawyer, good morning. Good morning. Na wapo mu te sɛn lawyer. Nyame adom bɔkɔ na wo sɛ. Nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ paa. Now, lawyer, divorce ewo Ghana hanom. Will be pursue with divorce here. Saying in Embranica. And see, you can divorce. Say, our really ya register. Ewo mremwa. And I can say ordinance marriage. And no, emra wo kwanya I will say. You go our no. And I court in kwans never to me go our no. If you will be there for your filing, be there for the divorce petition at the court. The divorce petition, so when ya in Nasubia, would be Guawariano. And Remuno, there were about 6 in Yamansia court, and whom he shall be ube prove 6 million back crowd to me, show say. Bakura Asia, course with me, Jinaso. I think Egua no. But you'll be there, friend. No, the parties, where them this is a kind of bro, so maybe they are coaching. That the sole ground for dissolution, and say the marriage has broken down beyond reconciliation. In terms of another part, say the only ground that the Jinaso and Kasa Egua and say. Our any gua yen to me anything and see our no cry our any good cry and as a court a big piece our any good cry na court e be hwe near 6 na make come wasem maybe come wasem no emu bia wutumi show say emu bia exist here court e be to me aba sa conclusion is our no egu ampa one of the things that cause actually say the nipane this display of reasonable behavior. It say reasonable behavior bibia suban bia wada na bia yen you can say you pass them when you expect to say when you bet me na sana suban bia e bro agene ntiase so Rebecca said, baby, and send Fatase, Yebepine so be, and Miss Annie Papa, Ebetina. You'll be this way a friend of adultery. Say, Wafa, Ojere, and now Kunechi, and also caught to me, Jinaso, Eguawariano. Say, or you in your chrono, and Snambo, as or you in your chrono for 2 years and over, caught to me, Jinaso. Eguawariano, and you will be so 5 years and over. I think 2 years and over, and they say, with the permission of the other parties. I didn't say, Mummy and Muti too say, Yantina Bomu as a union couldn't be dinty, and I say, once to say to see Eguawariana, pot it's me, Jinaso Eguawariano. Say, Montinam Bomu as a union open for 5 years and over. Now, I don't know who say other party may be the money consent and other agree court able to near share circumstances no na to go our no. And see, no, even though say wait me establishes 6 factors no. Court na kasa so was say or satisfying no say ampa our really good yen to me and resolve it. In time you know you the assembly court court advice and I be encourage parties and say try some best settle yeah na court say for 4 new issue oma jackson some the worry na ye guno until in tempi no court no
try say parties no be them resolve your differences na our na the episode. Okay. Right. And lawyer, swaba any bear ma want to once here. When you now be able to me a carbon so and yen na ye court na fe ye gwa wade no. Yes. See, so there can almost tell me what say. Who say differences no doors. Our rest of the say perform me no be just so okay. You bet na boom as or you in okunu na omobeye adwen for. It say e ba say mustana eni no mu ntumi en say ho ase a but me agye to say after all ye kapa our na mu mienu nti e wo say court eni nje ho say e be bua ware but the ba say ye ka mu mienu bom na enye yi a court ebe to say okay ngwa ware no nti say mu mienu mu tu say court ngwa ware na dia and a woman says still court ebe propose and I say ebe try say obema mu mienu munyanti asie bi ato aware na so. Okay. Now so say anye ye sa court the go. Okay. Lawyer, yeah, separation for 5 years. Now making can be wahanum. I see a couple who has lived apart for at least 5 years. A divorce can be granted without the consent of the other party. Bear may worry or ban and chen will 2 kwankwatina bruchi. A cobe 7 years ni wabai wante bear may campaign. Na wabane bet to me the court say yingwa wadiano. Exactly. In that case, no, utmu say, ye kapa ware say, omumienu etibom. But it's me ba say, or you in your kun one month fafo. It's me ba sa, abrabo de to me the oko baby breeding. But the one ware ni panona, mama pine, says the one ware ni panona, above 5 years. Na, months number mu as a uni okunu. Mind you, say ye worry so ye share conjugal responsibilities, ye share sexual satisfaction of the parties. So it's for 5 years and over. Now, one shy as or you renew okunu. Hard in that case, a woman no share not say. On to me, worry. Based on that, ultimately for court say, court, this is the reason why in that case, no, on share other grounds, no, and I'm the kind of say, who here self establish all the grounds, who to me establish it back for court, this image natural idea, no. If you in that case now, or Smith court say, no, Smith show to the court say indeed, 5 years in me, and after 5 years, I barbo so. But yentina bomu as a uni okuna. Court bit me so. In that case, ne who here said the man babeka say, the two. Once Obano, and I saying say the man at the Becoswa. Once the man this near established say, and pass yentina bomu 5 years ago. And who here say, other parts babeka said the two. But in the 2 years case, no dear, I was say, party me to near the consent. But mind you, consent, so you shouldn't be unreasonably withheld. That is say, the papa muno, and who here say obey, will share circumstances now, as the other party now, they were backward say to see you go out again. Who share near ma, and who here say obey anything. Ube withhold the consent, I brought who say the whole Bibia Tracy, our real and ma other person. Now here's the case, so I won't say over compromise on certain things. Okay. Laura, so a bad divorce, does it come with compensations? Yes. And see, okay, yes, it comes with compensation. Say we call for divorce. There are some reliefs, I an ancillary reliefs. And yema e keka ho a obetumi bi say free possible. It's me share some kwala wo ma ye share kwala no. Say
said the traditionally no wo ko go aware a ebusua to me okay yen pe bibi ma ye okọ na onye de want to find and shana braba ase so aso na mmemu no so it me pe bibi ma other party no the send you find a lump sum and answer alimony not compensation per se, but if you use compensation, it's come something like if I remember your friend alimony, a lump sum. Okay. See, I know me the ma other party. Then also who be court special circumstances. No, I go and say court share so many other things. Eddie who say okay, this is the amount we are even supposed we won't even give you, and I say if we have to give you an amount, but that's how much we're giving you. We look at custody, you share custody of kids, so then Kuala woman, then Kuala media, we don't look at that. Okay. And so many other things. You share property settlements, so say Japadi woman, say the channel. And then you know, so they'll be bisa court and a court pay now. Right. Right. Lawyer, and I'll pay your brain to young folks here. Now I know some repemno. You'll be joining us now for your dinkomo pa send your brano a kafa divorce who Ghana hanum. And I pay that says so near dinkomo and it so homobia Jumadi so. You, yes, so yeah, that's it. Lawyer Bridget Budu Archery Esquire, and you didn't know Edinkomo. Sabi, lawyer Casa. Send your brandes here, no, so one about what not in fear numini naya. Our giant divorce to me bemopa. Opamo. Na ebi okra me ne one lawyer bi lady bi anam ne ne adwuma oni ni kunu e ware no 1 year na be ma ne fa ne ho nkon ba no enti me ne lawyer bi di nkomo no so eno no kra no 1 year no se ye de kokod no mu se 1 year woni oyere na ya etimi gu aware no afe ba ko afe ba ko ni wo ba ne ndaye woni ne te ba to ne ndaye enye obi a watu kwan obi a woni ne ti dan mu ba woni no enhia wo namu a yetimi gu aware no I go baba yes Sabi yetimi gu no baba nti se de lawyer aka no ono emla no kwan so na waka no en sa na tie nti untumi nsoro preko pese meja wade enti se okọ wasi obusi obeja de okọ ehom mla no na wa yeden wadi so na asomdua ba nti ye besre se be ya ebeboa na awalego bebe so bete ne nyina ye na ya brabo ye I mean ye ni nukrema ye ho awade no eye entiase ene wodo okay yemfu obu ne anidie ema ye ho ade no wose wo pe ena odo nwa akohim ade say contract na wakọ no make sure so obedi rules no so ne nyina ye moa so we na wo ho so na ntumi wade a me de medical aka no enye force titiri ne o ma ye ne ya ye nya wade ye ne ye besre awade no ende sense efu ye nkan hwe o hwe awade betumi am wa yiyi awade betumi am abrabo nyina sei enem ni bemma bi awade ama na tete se wonu no ho ne wiase oba ye nyina abarinti I'm telling you enem ni oba bi nso awade ye ne sankanya kopon ma na kwanya so won san komra bi wanka awade efe na awade enko nwale bi da enam te bi obedi na kom enti tene ho na dwene ho kwa akire ye anse wan make decision so office awade no won ho so a don't force yourself say twintwina twa amanfo ye bitimi ko ye bi wa hwe adaache enho asembeba but sometimes you know Sami bi hu betimi aso ho so but aware no akwa yes school I start wo P1 eko P2 P3 unse ye kire wade P1 P2 P3 na wadwe mu bi aware no enye se hu so hu betimi aso ho so but uko wura mu wie a na afi exams na wo betro no every term no eno no na ma aware no mu etena eyeden ti aware ndi obetimi di odo anigie ne enka bombibi obetimi di awuramu na emom akoye some institution bi a ukowuramu wie na utimu a eno no ena hu say yes o ware na no na se wan kantimu a ebe ma na akwakoye bibi ho no and our jai na yehu ni sa no Hitman our jai no enye easy sa o minim se bi as lawyer ka ho no mu asema our jai no enye easy sa o obeje di se wo ware a obetima yusu be se bi a one man dia ware but obetima take you be se 3 4 5 years na still a court enguma ware men Canada madam fu bi enu a wo friend me from Germany wa kodi 11 years oba ni so ntimi en ware bi wa me fa ni di ntimi ware bi masa also almost 5 years no makwa pen down sa aware na
omo akọ court no mo de signature be sign obi am person be sign because say okwa edia no match say munko back na munko dwen ho say mo person mu jaya because say entokwa de e wo awarem nti say onya akọ there bi munko back na munko dwen ho say wo person mu jaya na masamba okwa still sa no be nti until say obi de ne nsa be sign e be shase no na akoye bibi nti ha mostly Bina omunja aware obema ne kwotena baabi no oba na kwotena baabi no obi anam ne baabi saa nti ye wo enkrofo bebre a omo aware ewo emra kwan so but omunja ewo emra kwan so. Oh wow. Lawyers are joining here. But yeah, Brent, no. Yeah, met your phone number, and they will join us with our questions. The number our friend on 059340 6565 059340 6565 0534 050199 and I'll pay divorce once Ghana. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chon here. Auntie Maggie, meet you. Yo, our near mammy and son, and the Quawarin. Yamisro, Odo, and Tiasia, and the Quawari. San near mammy, Niwa, our real no qua, ye. Okay. And I'll yes, our bano, Bancono, Metana, as soon as and as soon as Odo. And Tisania man and so one shot. Obakwa kwaso akiri asamba enti ye besere awari go bebrebe na ayeba no odo ani nyamesuro nim enu nti na egu saa no ana ma ni binom so kwa eye sikanti no wo kwa ware wo hwe de wo be ma no wo no wo kwa ware kan no na ye kwa ware se na ye kwa ni be ma na tsena ne ya bobra ene de ni ho ne mo ba na ko hwe be ma na japade a wo en wakwa akware no na ware ni gua wakɔgye ajapade ni bi ɛno ne wɔn mo awon de kwa ware ɛno nti na ma ne ma wɔn wani na hɔ ne nuanom yɛ kyerɛ wɔn wadwen ni nyinaa no age kyerɛ ne yo na mo wo kwa ware afi wani ansa no wa ware na nyɛ saa do nsa be guti ya ma me no ma ware di kan no aware na hu saa o ɛno obi ware aboso ne na ware na gu ɔkɔ akɔpade ɔkɔ yɛ wanya obedi wo be ma nani obedi wo ba nani na fe aware na gu enti mo ne nyame nya djuma Antimagi de ato e de ya senta yo me da say Antimagi alopai say won so wafre. Good morning. Good morning, Black Abraham. Patrick Fro say Bidiane Tommy, Bridge and Kamanam. the avenue Tommy. Yo, Black Abraham. No pay them a bomb basso. No abeja for. Na me come at them so no kwe my born some baby na warrior the process. I was said ni pebia utimi eboa sana udu be wema udu ngwe because ni see am tiwe de me hu be example because maybe ni ho na Mr. Tiablabo na was think ka binya abot na minya baby de me and na kama den be wo ma wo because the wo be mo a itimi twa blabo san because nipa hwe enye easy Madam Asibe Jan of Play, what is that topic here about? You know, therefore, when Tiana Supreme, Yankee, then a bear, Danny Danino, young better, and that's how I will be Bibino, as expected. You, Mate, Tommy, yeah, that's it. Good morning. Good morning, Minia. Me Patrick Fro say. Me Patrick me hoy pa Fro say. Me Patrick me din di 49 na ba ko pe, Amase Primary. Ubri ni yankwai. Minia, unim ebra so sebi se oba kwa aware a saa tirimupɔ na ye de hye ne tirim se oba de wo kwa awale a kokopre ejapade na emum ekaba de ahwe no amfa masi time aso se saa asɛm no ye beja ya to baabi ti se saa asɛm na ye kan edi sebi ema ne tirim ema oba bia wo kwa awale bia sebi na adwen ye ne se awale no wo kwa akɔpɛ ejapade pɛ na odi abefie na emum sebi enya se wo kwa akoye oboafo e di ama be ma fra wo kwa akɔware Okay. se udi se utirim se sebi o kɔbɔ bra na ene de enu na ye nipa mienu mu aka bom we so ha na we ya so ha ya se ba ko enwe adura e den egu ejema be ma ne wo ba
mo de ne se mo be yan hye ya mo mienu no mo ade ato mo na mo de be den mo de be komanim right oba bi wo ho ase bi ebi wokọ be man nche na se be man ne ho ahose kakra ba ne so no oba ne nsem obi ne oboa be ma o de be kai be man nanum saa and then wo yes ade no na wo ma be man no ekirimuka pharmacy because the be man yi bi ma wo na se won fam kai wa num a adenti na oba wo yi bi ma ba ma wo de kai na num enti sa esu ni e ban no se ye de to won ye nyina ye ya adwen se oba ne be ma ye ware a ye koni yakobọ bra e ye 50-50 a sebi sa wale go yi ni aware ja ye ni ntokwa a sebi enkwala akra ye ntimi hwe wo mo no to betwa menua me so ma adwen no me da say good morning sir me ba you for saying if you ma me perfect so you mama me ti wa no pay you no pay say the body na so manufacture na me ya mo na bibi the forces sakofa ye nchiro wo ye na nanom onum wale nya 100 and something years wa wade man sino mawu no e ya mamro enye bruni amamro awalu gubu do abanyina ye bruni amamro yakofa betu ye so ena media awalu gu eba no hwene mayo mabo hu se we be ma na ko na ko hye na ring pe nsa so mo awie ti mo akoso ti ni bo abrabo na abrabo ambo be dimu no na che se wa last o ko na se ko divorce a ejapade wo bi be chimu mi that impona beto summit na ma wade bibiri egu enye odo na enye enkabum na emum sa broni awade akakofa beto ho so ni ade eji enya papa registered court na ko he e Christopher wade ni egu identity because where na e dey ho akohye na eji enwa mo di se be je na akakofa na nanu ma wade om de dum na ke be boy papa ke be boy pa ke be boy ni nya brofo no mama me ni fa ya mamre enfantiki e mo freba no mo na bi ti ma be sankana na ye de ye twa sabon ye wi o twa sabon ye nyi fro no emu ayen pe oban be ma do be ko se de na so akwa be ma no wedi ti no na ko yin se bibiri okay right me da say wonso watumi afre lawyer wa hanom ye din komo na lawyer abawura ma wa join ye na I think say advisor lawyer edebema etiefo ye brentin pasan komo ye be hye da pebre na fe ye sambi ye di san komo ni ye pa ehu hia pa lawyer advice how debema etiefo wona wo pese awariguo ntino mo court na fe kokogu na warrior no advice be na debema na fe no we'll find time and discuss this one day on the show. Okay, see, first of all, this is an advice I made them even my clients say our no before Obeka say opese uguno no. I will say do stage who say ampa egu ankasa because your court cry court ebe bisa say ampa say our no ye hu hwia enye yi said the edika ka wa ha bebre na ne say aware na nkasa no enye bibia ye try ahwe eye kwan tenten enti no eniema bebre wo ho say wo de che fa che ne doso e wa aware enti me de me futu am de be ma Obia opese ode asem ekokot say opese ogu na aware ne say make sure say at least why ye wa famudie e wa aware ne mu na se wo bana wo ka se wo pese wo kokot so a ye wo kwan so ye betu ufo afa eniema bi ho a wo so abraba obebo atoa if we free aware ne abraba obebo atoa so no kwan ye befa so a ye so ye betumi abo wa wo betumi live your life after marriage. Okay, well na say be man wo ba wo honom na be me wontumi ni wo ba ne nda wo ba ne betumi dia kokot say aware no peso jai obetumi dia kokot because eno so betumi me kuntumi ne menda ntino ngwa aware no yes sida obetumi dia kokot because na me di kan say sexual satisfaction so ye hwehwe wa aware nti say wunya sexual satisfaction chances are that the time efa so bebrea anhwe kwa na akofa wo yewe chi na okunechi umu akwadifo but say wutumi de ba say bia wo you say bia that denti or yare nti no ntumi ne wonder ana buapayo wo say yare a na esi bi mutumi ba say bia me kunu ntumi impotent
and I'm going to mean the men that be in the same Jawarian. Cause Beginas way Eguarian. It's unfortunate, say, Yaka say, Papa Mo Bonny Mo. Na Abanesa now Pesa Ujawari, but say, Wusha now won't to me end Sanasa situation when now Basse. Pesa Uguari, who Berman, not Berman, potent. Bibi to see a Berman impotent. But to me, I say, and I make her say, yes, for better for worse. But yes, for better for worse. But say, Banny say, oh no, for worse, no. It be a way near worse chain, worse now, wo shana. Then, Huntino, who feel say, who pesa Uja Wariana. Medican Casa already perform you no worry. Want to me worry, intino say, other party no. Yet to make Casa so still, a or say, still, per se, Uja Wariano based on data. Courts big Wariano. Okay, right. Coffee, also a question, be a quick one. Yeah, I'm me with a lawyer question. Be one say, Dodona, ye Jawaria, ye say, be manager padi, yen for bima or ban and the other. Now, so a banner so the other way round. Bema to suit to meet Jaja padi free or ban one, cause Bema so qua repair ye. Okay, it's about property settlement. Both sides. Bema to me bisa or bar to me bisa. Maybe next time we will go into details. Bema to me bisa or bar to me bisa. Into the saying yes, sir, or ban kwane to me bisa say court emano a Japadian movie there. Bema to me bisa say court and manage Japadian movie. Just that was all my court who nientia. Right. Thank you. Obama, yako. Na me pese me busa lawyer se oba fa ni kunachi a na wochi na otim de ne court. So oja onja aware no but o de be ma no woni ne yira koda no. The be ma no court. Ti say so we oyire o de ne koye de kwa o de Obama ke kwa de. Oyire. The question minim the frame question ni ye because o de ne court so o de ne question omo yan omo yan de court. Da bi say obi afa o property. Obetim de na court. Obi afa o property. It say obi afa oyire. Say oyire why legally. Property. Legally no. Wala waye no ho ade. Obama mbra wo jira do pe. Obama wo yire na wo de ne kwa na say be ma na wa fa. Be ma na wa fa me yire no. E na make am. Nti wa bu kwase de wo be say wo de ne court na mo che na. Adultery say nya crime. Sa okay. Enti okay, enti me fa ni so obi fa obi yire a. Wa twi wadi. Ontimi emfa ne court. Ni obe ya ni so obi ja oba no. Na so open no so a na wa fa wade. Obata say court di shame. Ahemfie pe e no mo kasa asebo no. Okay, ba court di court. Oh, okay. Minimum so what we yire na oku na wa fa we chi ne court na ka wa be. No, I just see a message be abesisia and it's from the programs manager. So I say come on here interesting. So if you bet me your part 2, watching ye brent no, watching yenya part 2. Yenya part 2 of our Rijaya no. Na yenya no part 2 watching. So Silver Lady programs director say yenya part 2 of show you watching and you know watching be this sound come on. So Pam was it obi fire well near meka show bi ane say our Rijaya there ho ensem ka na eden anka ye be bom pai am obi a say ye mmom pai so obi aware nye yi sani ebe ya ombe so aware na entiase emra aware nu modom ra aware baba wonim so obi so betumi akase so usura aware jari a unya aware pa sa question no sa asem no watepe well ani dia wo obebra wa brabo enu wo ho enu dia se minimum bi a waja aware a wasan aware from me kwa na mko yemsi ni wedding as no usu wase wanya be ma sebe se we ni be ma nyame ayi na ma no na ba ko no dia I will say a mistake send na some be can so one you show mu ya nyame nyi obi ama awa nyame nyi obi ama eye dia wo pe e na wa kofa nyame ko yi obi ama ko wa che be say di pa is that oh yeah sure nyame it is never true
It's never true. Nyankopon yi obi a mo bia. De wo pɛ ne wafa. Obi da sorry dem mo bon pa e say nyame nyi ni fe pa de ma no. Asofo na mo wale ye na mo agya wa. Nyankopon ne yi ma mo no mbi ka kyerɛ me say oba ne nya papa du nya. Yes, nyame ni. Mo fa asɛm nkyɛ Nyankopon. Nyankopon yi obi ma obi a. Eye ne ya kɔna ne de kwa wa. Ɛsɛ Nyankopon yi. Na me nyi obi ama. Ususu kura usubanye. No, bala wo kwa sorry e wo ho bebre. E ma ne wo usubanye. Nyame adwo It is not in the Bible say Nyankopon ne yi about mo. Enya no kre. Ye be bisa ko mo fa nyame mo ana mo pɛ ne mo akɔfa de mo pɛ. Asofo mpo na mo ka say you. No kra na me ka kyerɛ no. Hey. Oh, bla nyame nyi obi ama obi a. E wo so body. Senior. Nam. Nyame nyi obi ama obi a. Oh yeah, sure. Ye ne ade pɛ ne ye fa. I Bom pa na bo bra ye na si wi a. Wo kɔ wanim. Ti nyame. Me wi ye nti me ye me ye. Tifro Aba silver lady say o chan ye show. So we do part 2. Ya be say lawyer no wasaba. Na wabana. Na ye part 2. Ba wa ye easy say wo mo ma wa 50 years no. O ma ya de. Enye easy. Ante magimo ne o mo ma enye easy enye. Mo ye se na mbo ma ba so kese. Enye easy. Ene wo de ye. Me akobra happy birthday goes to Francisca owo Takwa micro eno no ye Kumasi o. Kumasi micro na making. We free Shraba Justice or RFM. Nti wo se wo pɛ na asɛm yi pa nje ne me wo fa se Francisca wo de Nyankopon ye ne kɛse no nhira no. Wo fa se na da so. Ona kofitela de na to so nti Nyankopon ye ne kɛse ye pa no nti ne. Happy birthday en confirm Francisca. Wo fa no. Wo micro Kumasi nti we free Shraba Justice no se emfa wo da we. And from Oya Juma RFM. Right. Go for family and so to well, let me say happy birthday and come Mame Boahima, and the CEO, House of Makari, and then your birthday, happy birthday, and come Mame Boahima, CEO, House of Makari, na what that's one. So happy birthday, and come the CEO, House of Makari. Yema happy birthday. Nyankopon show na onyo kese. Opamo Mame Boahima na that's why and the birthday. Very beautiful. Wow. See you papa. And the birthday. Oh, okay. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As I can see and come production team no. Sammy B. Opamo the 114. Lawyer Bridget who do actually a squad join here. Kofi Taylor, and our production team. From Hitman, good morning. I'm here at March now. We'll be doing part 2, divorce in Ghana. Because we're at DLFM.